Maendeleo ni taarifa habari na saukarangu ni fumdaru warumishwe Croissant Rouge goho mabareni jumu uhashirisha uendeshaji magari jumu msteze sharia zo pareni holara nzi usibo wasuilido mwambwani haina metera jana na mengo mitanu ngo wahundro he azmainu tartibu ya ushashiza ze ajali zo mabareni azarimbaye na Salimu Alira Tiraka wende na utasi habari. Bendera zabali ya ishampasha Croissant Rouge dizowandro haziwanu warumi yao ili huambia imazofera wabunguze umwendo. Ranzi usivu uhonda domoni ya mbwani haina panza la mentra jana na mengo mitanu ngu wa Parisu. Rawana washe rawanaume ngu wafanya uhazi hamabadiliano. Ngu wa ubanu ili uhashirisha imazofera wastehi ye sharia shuma bareni. Ngu waona ambulansi na zana za saya ishelea yekawa dzubulwarura ya uzirumia. Huli huduwando haziwanu banda unudo mwando zihazi ngazivira ondro. Ritianziani usukwa jana ngasibano alhamdulillahi rabbil alamina ihazi zingara kishababi kinaume kiwango wajitolea ngarifanyao ngasibano mbabiri constante dokana hambabi kwenda wandu kubaliana hizo wandu watsahawe objectif yatu sisi deja na si opareni hizo rambao nizorifanyao ye objectif ngejao maana ye mazofera wabaliawe magari ngwendao noelewa ye objectif ya hatu kopareni hunu en tant que masekuriste baisheze jitahidi ngazifanyi wao sha wajiri ajali ya beni harumale pare rilidhukuru wolinu yankisida yo jiriho sha sisi huenda renderi hundu deja rijipresente ora wakatira hunde message maana ri homo hunde message sha wakatira hunde message uyo rijideployer directement bahanuye ya sida ya jiri renderi hundu kaya deja wandu wasawa evacuelo ni akaenda hospitali habeho akachawe na hataka pema na radubo pale ni hunu hauhifadhi ndongoja hizo kazi do jiri ile mwanadamu yatijwa tole hana ehedi ya watu shaika ya ajali jayo jiri rijua womba emaraia karjamba watisaidie wawade karjamba watisaidie za sida wazihubiri sha omweka mtu hashindi hubiri obahanu ya sida ya jiri na hunde ba precautions ya ukana balangabo ma security routieri walo hunu kairiri wa informe omwe waje wafanye première intervention nge wakati ila hena intervention zitoka udunga yabo zijezi hunde zikeza hematobi ya azma inu ya tulwanziani ne Croissant Rouge ijibi ya baadhi ya mazonfera joka njema kaya uze ajali zijobunguza mbavi ditena jo parsa misomo zaidi rahani irlonio sila ushina li garanti sembamru tsokao yonse shalo tsoka hene tsujo tsunga harumwe pare yenu la dhimayana ngio sawa barimbi pando wangu bakio kaya ba hagarshukuru Mwenyezi Mungu parce que deja wala wanu mashinwa wataze dudana mu mijini shaiba kihunu harumwe toruta parce que banu ino problème ibi ikozeo hakudo kaya ile pare yenu ni sawa ni pare ya tula France lezengo jina alafu ze pneu rumiao des déchets zila siwao hula ukuka sina cramp olewa olio karume tutunefu amada wala kwa pare yo de même ngarumao ze déchets zao alafu wakati mwinjize kusekasa ngazirio hukaya iparenge vurao randisabili za tasi uhonda saa 11 za jio wandohazi wajitole ya wanu ngwajihunda oho pareni hunu ili ubirili ya hifadhi ya himaranya ula wananao ihorendao iho ye mazofera onti ngwajura mbuwa zimfaida zilindwao harumaanzi mahamada inu. Mvasa yawa he taarifa habari barnamaji ya wana nompu emiri itilanziani ne madhamana wa shulihanao nomvaunu hazinu wanazioni wahefani ya sayansi waka ujihunda harumai wajibu ya walamiri ili huisha ulanga Hassan Halifa na Salimu Alira Tiraka wakahadhiri. Mwengoni mwe mifano ijiriyo uhusu le suala lahe mibadiliho yahe hawa na mwengoni mwizo domunguo kabisa yemiri nomto kabisa yemisiru nomwano neze habari zinu ngebidio hena mru ya hifadhi wa ulanga umahala ya jihundrao yerbie national hawazima ne wizara ya dhaminishiwa yemibadiliho yahe hawa waihansi barnamaj ya walamiri hauhifadhi wa ulanga hamfaida ya hoa jao. Miri inu ngaija nao burda nyinji haku haula mkauso wa hayo ya urinika oksijeni nyinji
halafu ulihoandwa kungwe miri yaboze ula uramfia hatu ngizo nziro kabisa kabisa, halafu itongesa ngari tangadi hao haku habo yakaya kabati taratibu za ukana ila miri yakauheya yeto waye oksijeni yerudi yerenga ye gaz carbonique kaya ndio si sirito waorito tahari mwezungo miri lange ungulao ngetongesao le joto ngalenje zao urazenfia ngazitali hao haukana yabo ngabo taratibu nziro harimwa wa ulemengu wahusu womkanto mirili. Halafu wakati ranguwe mirila yabo ngarjoka na zila taratibu za ulamripia kazitushinda zitongesa obo juu ukabati taratibu ya hala maji zitongesa yemvua ibunguza heli ya ukana hale yemvua idokaya rangu Novembro hata Avril. Daninge ladhimu rangalie mangwa miri rifanye rangalie baba zinuzonti pia ngizona sharia shashila sharia ngeladhimu rishi aidishe halafu tena ngeladhimu wala wanruma ungwa miriri hundeze taratibu nize bishwara za uanika hazi jo watongesa waelewe ukana vanulelo inuri hundwe miri haukao watende kwa jangu wapia. Ni madhamana wa RBA kwa parao wa Komor wahifadhi hakuu ulanga hususwani domunguo ye miri haukayinu hena mru ngena funvu yalita hao homwenshi na zinu ekazi bamwa ngazijofaidisha owajao. Hamjia harmonkade wa siasa e coordination ya bambao ishangiriao ze candidature za mouvance ibu alejio la mfumdaruinu yekije ya hendesa e kampanya hao harumo mji wa Ikoni zinu zikashwa baha o wakalimani wabenua o taarifu hao wa uhimilia e makandida wa mouvance ili wafuzu haruma za uchaguzi kabil ya amani na usalama ndo mada za kazashimia ze hutuba za tekeleziwa ho munasaba uno na rishilie bango za makalma za hutuba za tekeleziwa. Tihimi banu kwezi hasibabu ya heo kumbua yekuje ya hatu inu mimrumshe Komor mrumshe Ikoni ni moneseni mbabi ye hamu ya mzaze hauhanza ye amani na usalama unjie haruma le daula hatu la Ikoni ngari lanzao riliashi ha amani ribale siasa inu ha amani na usalama hata iwasilishe ubahanu ritahao zinu fikra haina mndu ngene fikra ya hahe lazimu yaitekeleze ha adabu yaitekeleze ha mwelewano wa hahe ne jirani wa hahe kwezi yemrumshe ngena fursa kuu hakaya wende mwenye ulezi yabo yende mwinyi amani na usalama hakaya yende mwinyi tabu zinji yabonyi wandu washe ngamuntahoni ritanganye wazima rifungatane mata ili amaninu haledara haruma mji wa Ikoni mananga sina tarehi banu haruma muda mfubi ritanganye mji wa Ikoni ha amani hatanga sina tarehi lo mashhur haukaya gasina tarehi lo mrani hatu umra wa maluzini yeshindo sha Ikoni zila fikra za wana washe wa Ikoni watanganyiha leo wana hatu warenge shayo de fikra ya hemrumshi yabo mrumshi ngena fumbuku haruma usimbiza amani haruma maendeleo ikauja paranaba riafifishe ele joto zenyongezi kema kili ezakilizi huuraye hene mbiajo banyanzo yafalikile ho na mau yabo yakaya jana na welo leo na wentwende mau akangari aminyo kaleo rifalika mamana da wikaonge na uwezo yodo sonti pia banu heni mdu akauja banu gasina mana da wikaonge na uwezo ya kaka twangali ya karibu sanga ngali hule ya baina sababu lo banu lo na ma 20 ya bonge na uwezo ma 10 silola mama ngo itsalu gasina uwezo mama ngo miranda yode mana da wikao rimiba leo jeri mshangirie rimwasilishe hawasilo uwezo heni mlikao ya hunde izo ikao ndo Honvanu e coordination ya baba wa mouvance ibu wa wajau ya mfumda ruinu ekuje hao harmu mji wa Selea zinu sababisha hafla jimiziha no warenga umrongo wa jione sa tayari ya wasilisha makandida wa hao haruma ushinzi.
ni uona ukaini wakati walo kandidature za president wotoka kandida kati koni ukazi kati ukazi safari ino pia wandu ambao kaya la kantutia candidature ili tijo menya e premier tour ya al-Imam Azali hana bibi Tharwati watu mwambia kaya bibi Tharwati bae mujoenda premier tour hizo ndizo namnika miadi para wa bambao na miska ujua kama bose muyo uni wa biro shatuambia ukakarna ujua rende gitani gardo mtsana wani ukaya olio izorlonizo ranzori tangie ntinu olio izorlonizo rifikirie ntinu karna ujua bahari le shamalatu tukaltwenda yabo renge izori tekashani kaina ukiki ramba garenga izorlonizo ritanganie rivoti Azali ya Sumani ili yakede raisi kwa hedaula watukufu tizamba mdea basa ariga mzirejezola na bahari woloka mimi ala assemblée na abo zambo andobanu ukaelebakia la mwando na kaendar mwe vote mimi député Sassoule Madi wa PDC sitende sha elebakia bili wa nama otipia wa ele jera la bambao waja wanshangiria leo ngami wakala wa ele jera la bambao harumwa e bambao kami watukufu njema zodi wa njema leo ya kali ontuenda le shamalangu kina ujoki na bekanga mwimondo angalia na bandi njaru wa siasa si Zambia e bambao leo ngandili jerejeze banu ka ensemble mi para Zidane leo watukufu Zidane kujua tanga yena Messi ngarirao premier vamradi na utofana na uno Abdusalam Adam haifumbosha ardi gujihundo bansiju baada mahakumi na mitano ya kawi nshibonze ejumuayini homitu jengu yojimi zantabuho ili ulamu wa imarania ya ukaya nge hashiri harmomva wa music narkeba dzimanaye Kerengeti kama chiba utsochonila haunile ngubire hoyifubani Merci beaucoup. Tsanganya zikovenga muono matsomi zalana miska ujenjeni loliwan kana maham ambaye mahakama mitano mingi donc tika ujenjeni oneze famille ni mwana nyinsi pia sino kaya kairini fanya sababu liliona ni wazima lijizezi la sahali za zamani pale ejumaini ejuka 01 ngami mitsuje na mina ushababi ambao sauti voilà nako morstyle asimitsuje halafu infomoti ngejoka 2 la Micheline na mina equipe ya avenir kwa equipe ya mpira yo club ya mpira bien sûr ngaba msadia Buhari shango jo hoka ya horenga sina ka ujiremia parce que zomre mo live nifanya zinu za ngufanya hono nga data CD donc kati nyango wanzo musicien ko yiwa waliwa anzo mo ziliwa kama jara ma dépense chaque même hamalizo na hamalizo club ya mpira wa deja wa pari msadia yabo Buhari bon wanojina yungu ya culture tena nafumo saidi na karisedilani nizeno ngozendi na banu ndo kaza kifo taarifa habari ama ndo mweshelezani baadhi za hazemada kabla usiumlani kabisa mwahano mono le jua le sanduku la Mwanza Zambwani ya sherehe endelea harmo mwisho wa mfumo omwano nompo emiri ndo bwana ilone madhamana wapasi wao na hifadhi ya hulanga no msiro wa daraja ya taifa atampaka dabano astamil fuanzane na mkamilishe barna majenje mazakhairi bazima ni ORTC maraba menji